Болса, көңіліңді ойлаған әр қандақ нәрсені yazsаң болады. Юректік алда өзің қылмақчы болған әр қандақ ішін yaz. Саңа бір ішін деп берейін. Аят саңа найт қаттық бір мұшатыды. Бұның бәрдашық беріш үшін қалбың текімі күштік болыш керек. Әмісі мен әң амырақ боксы мисалға алайлы. Бастар Дауглас ерге yıkıldı. Әзәлдің бір кім Тайсондан мұшап yıkılған деген орнынан тұрып бақмаған. Тәтір санақ ақылы шай деген болсы ма Бастар Дауглас яныла орнынан тұрамады. 4, 3, 2, 1. Ding ding ding. Müsabaka vaqtincha to'xtatildi. U sahnaning bir bulunur kep qolganda butkul dunyo shundaq u tugashdi deb atganda qiladi. Bastir Douglas musobaqa sahnasiga qaytib chiqdi. Shundaq Tayson uni yana yiqitib etkil tasla qoldi. Dal mush vaqtda Tayson xuddi men yangdim deb atganda qiladi. Gapimga quloq solinglar. Amaliyotda hammanglar Bastir Douglasga o'xshash hayotda sahnasining bir burchiga kelib qoldinglar. Sizlar musobaqani voz kechsanglarmi, qaytirib hujum qilsanglarmi bo'ladi. Navbatda qilmoqchi bo'lganinglar aslo ish bo'lgan bo'lsa, hamma odam uni qiladigan bo'ladi. Hayotda sahnasining o'tirib kelinglar. Ya'ni men sizlarni Bastir Douglasga o'xshash qilinglar demoqchi. Bastir Douglas qaytirib hujum qildi. Mana bu chog'da butkul dunyo uni hayron qoldi. Bah, u boksda osidagi yengilmas azmat Taysonni yiqitdi. Bayı neymiş oldu? Tomashbullar Bastir Douglas'a qarashdi. Bastir Douglas bu nayt oddiy. Onam qazo qilishni ilgari, ammo odamga o'g'lim Taysonni yengildi.